smo rekli pa idemo kod Miloševića da vidimo šta on misli. I on je prihvatio sve zahtjeve koje smo mi postavili. A šta su bili ti zahtjevi? Prvo, apsolutno teritorijalno jedinstvo, integritet Bosne i Hercegovine. Drugo, da Bosna i Hercegovina ne može ni na kakav način neće biti uvučena u bilo kakav rat koji bi mogli Srbi voditi s bilo kim. I treće, da naš zahtjev je da Srbija otvori mogućnost uspostavljanja mira sa Hrvatskom i elementi toga su bili predsjednik države da bude Bošnjak, komandant armije da bude Bošnjak, da Bosna bude jedna jedinstvena armijska jedinica, odnosno oblast, da svi Bosanci služe armiju samo u Bosni i nigdje drugdje. To su bili elementi sporazuma. I na čemu je propao taj pokušaj dogovora? Ni na čemu. On je propao zato što je neko iz SDA telefonirao uveče kad je Adil Zulfikar Pašić sa Nikolom Koljevićem prema dogovoru na kojeg je pristao i Alija Izetbegović, jer je on zajedno sa mnom i sa Adilom taj ugovor akceptirao. I čak rekao, ovaj ugovor je odličan, neka ga samo rediguju dva profesora, misleći na mene i na Koljevića. Kad je otpočeo razgovor, a između Adila i Koljevića ušla je osoba sa telegramom iz centrale SDA u kojoj mi je pisalo da SDA ne prihvata nikakav sporazum sa Srbima. Ne samo taj prijedlog sporazuma, nego nikakav sporazum. Jel se to moglo uraditi bez odobrenja Alije Izetbegovića? Alija Izetbegović meni nikad nije htio reći ko je to uradio. Ja sam ga najmanje 10 puta kasnije pitao, molim te, Alija, reci mi kako je moguće bilo to. Pa mogli smo proći bez rata, pa zašto? Mi nikakve šanse nismo u ratovima imali. Mi nemamo prijatelja, mi nemamo obavještajne službe, mi nemamo diplomatske službe, mi nemamo nikoga ko će nam pomoći ni oružjem, ni financijama, ni utjecajem, ni ništa. Mi smo jednostavno bili izloženi. On nikad nije rekao, nikad nije htio da mi kaže. Oni koji su vas kritizirali zbog tih poteza kazali su da bi zapravo rat svakako, da bi se rat svakako desio i da je to bio pokušaj unaprijed osuđen na propast. To je netačno. To je netačno. Jer to polazi od jedne teorije da je sve što se desilo moralo da se desi. A to je apsurdno, to nije tačno. Jer nikad se ne dešava sve. Ono što se desi nije moralo da se desi. Mnoge stvari nisu morale da se desi, pa tako i ovo. Argument koji je iznesen jednom prilikom, iznio ga je jedan navodni pravnik, za čijeg pravo ja ne bih znao ni pola dinara. Ali on je rekao, pa kaže, to je bilo sklapanje sporazuma sa đavlom, sa šeitanom. A ja sam rekao, a dobro, a s kim ste to na kraju napravili sporazum? Je li u međuvremenu Milošević prestao biti šeitan pa postao meleć kad ste u Dejtonu potpisivali sporazum? Kakva je to logika? Kakav je to način mišljenja? Mi smo bili dužni da iskoristimo i najmanju šansu da izbjegnemo rat. Jer je naš narod bio goloruk i izložen. I stradao je masovno. A to je veliki zločin koji naša politika mora opravdati.